Savadi Krap, dobar dan. Ovo je još jedan video na ovom kanalu, Vedran Bađun realno borbama. Ja sam Vedran Bađun, bivši trener, bivši sudac, bivši borac i osvrnit ću se na poraz Šašavka Bubija, odnosno Antonija Plazibata od Osara. Ovako, da se razumijemo, ništa se ne događa slučajno. Ovo se nije slučajno dogodilo, čak se ni ozljeda nije slučajno dogodila, ništa se u ovome svijetu i univerzu, ništa se ne događa slučajno. Ja ću vam napraviti ili u ovom nastavku ovog videa ili ću napraviti novi video baš rundu po rundu, tako da znate što se dogodilo. Zapravo Plazibat izgubija čisto, izgubija je svih 5 rundi. Svih 5 rundi izgubija. Oni koji ga vole će ga pravdat da je izgubija zbog loma ruke, a oni šta ga ne vole će govoriti da je izgubija zato što mu se vratilo, što se karma vratila. Što se malo bahatija, što je bija počeo više visiti po Instagramu i društvenim mrežama ne budu raniti. Moje mišljenje je moje i nema veze sa nikakvim mišljenjima, ja ću vam sad reći točno najrealnije, kao da se borija bilo ko, a ne moj bivši učenik. Najrealnije bez ikakvih emocija. Znači, sama njegova izvedba i ta ozljeda se dogodila zato što Osaro udara nogama, pogodio ga je mid kickom u potkoljenicu i slomija mu je tu potkoljenicu. Ja ne znam kad je to puklo, u kojoj rundi, nisam uspio vidjeti, pogledat ću još jedan meč, kažu svi u prvoj, ne znam, možda u prvoj, možda u drugoj, možda u 16. nema pojma. Uglavnom, ja sam se susretao s tim stvarima, imao sam svoje borce koji su isto znali lomiti ruke na mečevima, znači od blokova. Kad neko jako udara nogom, pogoditi blok i slomiti ruku, to se dogodilo Žerom Lebanajeru, to se dogodilo svima. Jedan moj borac je tako osvojio prvenstvo svijeta. Marko Benzon, bili smo u Beogradu, slomija je čovjek ruku, dobro slomija je, ja mislim zglob ili nešto tako u ruci, nije pod lakticu, nego uglavnom slomija je ruku, došao na nju kut, reka pukla mi je ruka, ne mogu dalje i onda je Marko Žaja reagira, šta te briga, ti ovo je prvenstvo svijeta sad ili nikad i diga ga adrenalinski i on je nastavio se boriti i pobjedio. Uzeo je postao prvak svijeta. Tako da ovo što se dogodilo s Šašavku Bubiju, to je sasvim... Pukla mu je jedna kost, da su mu pukle obe dvije kosti, ovdje postoje dvije kosti, da su mu pukle obe dvije kosti, odmah bi mora prekinuti, ovako jedna kost, adrenalin držite, mišić držite tetiva i može se tući. Izdržaj do 5. runde, onda je nokautiran. Međutim, on nije nokautiran zbog te ruke. Znači, nemojmo se zavaravati, kažem, adrenalin te drži. Pogledajte samo koliko je UFC boraca sa slomljenim kostima završilo i pobjedilo meč. Jer sam u borbi je totalno drugačije nešto. Kad pukne ono da ne možeš oslanjati na nogu, da se ne možeš oslanjati na ruku, da ona baš da drži samo meso, bez kostiju, onda je to gadan prijelom i onda ne možeš nastaviti. Po meni Šašavko je izgubija zbog... Ja ne znam, ja mi je nekako izgleda jako debelo, leđa su mu bila mlohava, trbuh mu je mlohav, nekako nema tonus mišića, ne znam što se tu promijenilo. Tu mi je bio loš, jako je jednodimenzionalan bio, znači ono samo krošeji, mlaki nekakav low kick, high kickovi on neće niti komentirati, ono je ko da nikad nije u mene trenirao, stvarno me iznenadilo. Eksplozivnost ništa, jako jednodimenzionalno se borio. Išao je taj kroše, kao proći. Osaro s druge strane je puno raznovrsniji, iako ima taktiku dobru za Šašavku, očito ga poznaje, zna gdje je mekan Šašavku, a mekan je po trbuhu i on ga je gađa tipovima, cijelo vrijeme ga dušija tipovima i kolinima. Čak i u jednom momentu sudac, ja znam Glorijeva pravila, sudio sam za Glorij, oni jako dozvoljavaju povlačiti glavu dole i udarati kolinom. I to jako, kako bi rekao, čak i ohrabruju suce i borce da to rade. Jer ja kad sam sudio za Glorij, onda sam napravio sastanak i on se baš to pita je li ko K1 da se ne smije vući. Ne, mi baš odobravamo i podržavamo da se vuče glava na kolino. A sudac je u jednom momentu kad je Osaru počeo bacati kolina, to sankcionira, upozorio Osara da to ne radi. Osaru je, očito da su iz istog kluba, da znaju jedan drugom mane. Osaru je mana šta prilikom kad mu se skrati distanca diže bradu i onda ga se kroz sejma može nokautirati i to je Šašavko Bubi pokušava, ali nije uspjelo, ovaj ima mačkaste ove eskivaže.
S druge strane Osaro zna da je trbuh, znači trbušni luk, rebreni luk i trbušni zid, da su šašavku loša točka i tu je gađa. I tu ga je izgušio. Izgušio ga je, kažem, pobjedio je sve runde, čak prvu rundu, drugu rundu, treću, četvrtu i petu ga na kraju nokautira. To nije nikakav brutalan nokaut, nije sad to nešto da će da šašavku mora raditi pauzu od nekih 100 godina, ne. Mora da cijeli ruku i nastavi trenirati. Znači sve je čisto. Ruku, nije on slomio ruku, da ovo nešto napravio pa slomio ruku, nego mu je protivnik slomio ruku, znači to je legitimna pobjeda, nema se tu šta govoriti, to se događa. Šta bi on sad treba paziti da nekom ne slomi ruku? On baca udarac. Ako ti nećeš blokirat ćeš rebrima, ako ćeš blokirati ruku, on postoji uvijek rizik da će ti puknuti potkoljenica. I to je tako, hoće da će taj Osaro jako udara. Ja sam vjerovao stvarno da Šašak Olubi nema nikakvu konkurenciju u Gloriju, jer Glorija je mrtav sport i vjerovao sam da i ako se sastane sa ovim Rikom Verhoevenom da bi pobjedio isto prekidom. Međutim, moramo svi shvatiti da svaki sportaš mora biti fokusiran, jednostavno moraš biti fokusiran. Ako si puno, ne znam, visiš nekim, radiš više na društvenom životu i na nekoj društvenoj fami nego na sportu, to se uvijek vrati. S tim, postoji jedna izreka, karma is a bitch, znaš. Jednostavno moraš paziti na svoje postupke što radiš jer će ti se vratiti prije ili kasnije. Vratilo se svakome, vratilo se njemu, vratit će se bilo kome. Pogledajte, evo ako ćemo se držati borilačkog sporta, pogledajte sve borce koji su imali nekakve postupke koji nisu ok, kako ih se vratilo u životu. Ovo mogu usporediti sa, ne znam, Pejićom i Banom, mogu usporediti sa ovim, kako se zove, Babićem i Leonardom i mogu usporediti sa Plazibatom i Bađunom. Jednostavno, treba jednostavno paziti što se radi, što se govori, što se priča, koga se poštiva, koga se ne poštiva, s kim se okružuješ, s kakvom energijom. Jer to je jednostavno ništa u životu nije slučajno, tako ni taj lom ruke i tako ni taj poraz i nokaut, ništa to nije slučajno, ništa. I sad treba iz toga nešto naučiti. Kažem, sama borba legitimno sve, nema tu čovjek mu slomio ruku udarca, kasnije ga je završio, pobjeđivao ga je cijelo vrijeme. Iako moram priznati da je meč, da taj Glori je stvarno truba, jer onaj Mike je gotovo u svakom meču nekom u kutu, znači Glori je spa na jednu, dvije dvorane. I ja odavno govorim da tu nema više konkurencije. Tako da ono, di je Čakuriki, di je Vos, di su ti svi Međiro, di su svi ti džimovi, ja nemam pojma, ispalo je sada samo tu Mike Jim, da svi odlaze tamo i da se bore između sebe, što nema nikakve logike, jer Glori ne može tako naprijed, nikako, nema šanse. Tome, Osaro svaka čast, odlična taktika sprovedena, vrhunska kolina, da ga sudac nije spasio, ne znam, u drugoj, trećoj rundi, bilo bi prije prekid, jer počeo ga navlačena kolina i kažem u Glorijevim pravilama to je dozvoljeno. Sama ta šaka i to sve to je funkcioniralo sve do pri kraju runde, dok si u adrenalinu ne osjećaš toliko bol tek na kraju. Ono malo ti smeta, ali kažem, uspija se nokautirati suca nisi treba nokautirati, brate, ili to je stvarno ponilotano i suca si pogodio, mislim, to je ono isto bez veze, jel? Ali evo, ja ću sad reći, ja ću vam snimiti još jedan video, snimit ću baš rundu po rundu, tako da možete vidjeti sve, ja ću vam točno reći gdje je griješio, šta je radio loše, šta je radio dobro. Evo ja ću to, ako ti ćeš ovaj video 100% pogledati, ja ću sad ću se direktno tebi obratiti. Nauči iz ovoga puno, ne samo što se tiče fizičke pripreme, nego psihičkog stanja i nauči da za svaku akciju ima reakcija, za svaku, sve što ti kažeš, sve kako se ponašaš, bit će reakcija na to. Prije ili kasnije, to ti je 100%. Tako da nauči iz ovoga, zacijeli tu ruku, kupi kartu za Kolumbiju, dođi ovdje na visinske pripreme, ponesi samo fokusere, rukavice, ne treba ti ništa više i ja ću ti pomoći da pobjediš i Osara i da pobjediš Rika Verhoevena, da dođeš do tog pojasa koji ti toliko znači. Ja sam tu, dođi slobodno, ja sam takav lik na takvoj duhovnoj svijesti da jednostavno
me ne zanima šta je rečeno, šta je izrečeno, šta je napravljeno. Moja vrata su otvorena, dođi ovdje trenirat i garantirano nećeš izgubiti, jer sa mnom nikad nisi izgubio ako te nisu pokrali. Puno vam pozdrava svima i do sljedećeg javljanja. Možda čak budete imali danas 2 videa da vam snimim to rundu po rundu kako je bilo, pa ću onda ići na barbira i tako. Bija sam zauzet ove dane, nisam mogao ništa snimati jer sam stvarno radio previše. Evo da vam okrenem kameru, stila mi je kuća u Rasulu, a ne samo to, se još mora putovati po Kolumbiji i imati svoje neke poslove po Kolumbiji i tako. Jednostavno ljudi moji nisam stigao, ali eto, bit će videa. Evo vam moja fontanica, slušam vodu kako bi ona još isto, još malo će i završit ću je. To je to, gledajte Vedran Bađun Adventures, gledajte Vedran Bađun realno u borbama. Kod mene nema bullshita, u mene je sve realno, 300%, znači kompletna realnost i nema nikome ni hajpanja ni hejtanja. Jednostavno ja sam takav.